Mutongere wa baraka imbungene kaunti ya Meru MWENDA ITHILI aruga mbeca cha Meru no igwita na mbere kura ne untu bakwaga umenyo bwa gavana KAWIRA MC Ujo wa Kithi aruge karikare aruarere ya gavana KAWIRA yeretwe ni KOTI kuria abisa munene wa mbundi kuria abisa munene wa mbundi wandikani nikionaniria gya kungana gya kwaga umenyo bwa wathani kire mwangaza ITHILI na ndi arira KAWIRA abatere kuria mbeca iji kuma kire MUUKO JWAWE na te kuma kire mbeca cha county mutugikare na gutwacho KAWIRA pirato muimpichaira iko making decision imo kuenga anto aikwa na kuthuro wa muinga illegally mtore ta koti ya chinda Meru ba chanjo ko twika mbeca ira kuruyo baini imbeca cia Meru chucho tumereka bobuwe migambo ya mutongeri wa barabara ni kirembunge ya Meru MWENDA ITHILI ura warite nyuma ya murungamiri wa mbundi wandekani kire thirikari ya Meru Virginia mereti gushinde gambarire athitangite naryo KAWIRA mwangaza nyuma yawe kubutwa ngo igiutate na watho na kwerikana Madam Virginia ariwe chiringi milioni 3 na ndethiri ariuga no kathirikari ya Meru itete na mbere guta kigina kumana na magamba na kwethira utongera barabara kubote kuthingatira watho Virginia na chindire gamba na KAWIRA yarware milioni 3 no ntubibyo tuita incompetence kwa tuika oka making decision wrong watonyagia Meru asare ne kila wakati mbeje irijuite chinja kithima ijuite chibwithe barabara na mantu yangi lakini mbeje cheliko turiona webwithe makosa no ntubo kuro utumira mutwe kuria wengite antu kwenda kuthurana na antu rari ngo tuika no kotonya county asara MCA ITHILI arendekithia KAWIRA mwangaza kuria kigina kiu kuma na MUUKO JWAWE wengwa na te kuma kiria county ya thirikari ya Meru akiuga mwigwa jo ni wewe imtere wengwa na kiuria kirana ndaguchoria ne athikirira BAKAWIRA ne bayuka ya kutha batiko mwathakirira bwega na ne bethirite bandiki NJARENE KAWIRA mwangaza milioni 3 yu urerore Virginia itomurie na mbeca cia kucha MUUKO te mbeca cia Meru mbeca cia Meru mahitaji ara Meru baina iya maingi muno ne excess na inya batena mbeca nyite kwa na cio batumikira so watutonyakie kire asara maranga itokona ito chanjo mbeca na ndatu nyingi tena maana aina ntu papa ingi in the office para ku legal officers legal advisor economic advisor what anga political advisor aina so many advisors bandiki job group ara mocharon directors these people no kaba utumira mbeca cia Meru but still kinyama utumira mbeca cia Meru no ngona mbeca cia Meru na chuno kaikura the other side no ntuko membi wa mu advice na ndio gambi boy ITHILI ne atentariki 15 mweri twetete kagite ne kare gambara Meru regeri ariuga beregerete koti ka Meru Kyoto na njira ya kweberia KAWIRA mwangazo bisine nyatha itoterete ruling tariki 15 koti already yake go verify makosa ara twekirite ya uma na makosa yara yaburite kwa itha mtu arane na umu ofisine nonto ni competence KURIA rondo kibutanto no ina advisor oigubura ikwa na ibondo mbwa Meru county kariwe kundi etisheria muntu ogera bo bweru are agwenga ogera bo the staff aigyanga kuna ta ikwanga ndamuru aikwa kila mahali nondo muntu na ogera athori membi na thori manto yawe ya family chiawe nende yake autorigari antu so KAWIRA hakinya thaito mumpiche she is not professional utengo ya kumenya Burundi na Meru Meru bendelea kurombera Meru na ituitikia murungura turamoyo tariki 15 KAWIRA mwangaza koti ya muikia na aburite kwithirari nondo kisheria abuza kwithare ome gavana mutumare ofisini mudhiene MCA ITHILI ariuga budget ya mwaka yojwa thirikari no mwanka batigera ne bakumuthingatiri ura kwagirite kende kethire kiguna mukari o Meru bwega nigitumikire akiuga mwankira narua KAWIRA mwangaza nethirite akigeria kurwana na budget eje bundu tukwenda 36 ya implemented to the latter yonde na nyam bill ire kwenda kurukite ya 45 million iranda ndareno ya 45 million bill iri on the process kenda kuitwika budget ya 2024 2025 2026 budget ira ya capture
what is in that bill etanir na bill kende thre sheria no ndo ito kwa lomba budget program based budget kawiro ndungubura tumara sheria no kagira iti kurwanio kenda mechinja bura tobangire ke report rate to shawero re Kwarîrîria to ne mutuge kare